Nirmal Kenyam Biakamal Kanwar online TV channel and wale shanka jandangra with the joka paingwan bana jo me bana jaling ka lartin content bana writing gwasa me laranyam riek re which ka gambela take riek mi chitokten gambela role Ethiopia bana write correction content chiro latin lera wode bana write ke kwi kume Dr. Riek Machar kume SPLMIO kamandana shaladaken re dignity Diodian banarwache ke kwi bor Nuer Y Army ta dana tekeke bom dana chikana lat ring ni diala twok ti keke kenten konon gorno banaling ka kan lerti tene kan kono niam mi jiram mi jidit kanoro 90B channel gore jen go jen der subscribe ki der notification bell bo der je twain ko mi je tekaler mi chibarech da shwa mala shube ke je gwas dana pay larech okay gwawo de kon lat ko rodin de kon keling en gwasame men bana lat ke kwi gambela ke jan gwasame la gambela role Ethiopia rajadana shalatin shalado nena pan ke shanga jandang ro widero ka pay ngwaron kina dangro wid jandang ro wid diech ka toktiang re duaran shal ke yitang shalado shawun wara shayenakten chaja nakre rek ka wud nuarna mo naka bar mu wuda nyak kan bar wuda mo chala de wojen che wode rek ko tipin te kamal wa cha wuda mo cha shunak ni ngwas mo wa telu re wich ke tang wa che kuma gambel ne ko kor gwase cha wuda mo cha janak na cha je chu kaf wuda mo ja tet ka kuma gambel tama ko do badana shalat ka ja amen biya kula ngai gwasa me chang cha ja kef ka chen war tung nak abang na mo ko che yeran che tung bat cha ja kef kuma ko do badana shalat ka ja chari por me chai tubre jom anyokre wi ka gambela kamen shalat wa ka korni ne chen pai we cha nyan wara kel cha ja cham anyang re yeren shal ka baro river men shal ka sobat wachinyang chanyen ware chaje cham wako kore wacho nyang churode nyogba ka chwe bar chwe nyoko me chamaje wa chamake re yiren chalka baro re wika gambela na mo mishoda lat ke ken korni ne titi ka roja dana shalat kije anything content ke media chirega mo choda lat jandana de yen ling ke kwi gambela role Ethiopia and lerme lera bana wutin gwasame lera dana tuok ke kwi SPLMIO ka roja dana chano ngwata me men gurno bakule nywaka yakel ano amen dana shala de ken ki do dana shala ke jeno ken te ka roch mi ken gurno ba lingana kuma SPLIO shitkame shana jaling wa ken chika kori kana ngogan tama chikan kori kana ngogan no bigenyen ke kuma kirma yadit kon kuma kirma yadit awaman lada chakena lawo sha gore mal re wich ka so Sudan wajen ko target nene tenshal ke nuari karodian shukume SPL gayo shelad no bine major ku kanan tama ko chine ngaje no chela gore mal ne bine ne wen ko dongde mal darten ka kujamo michi kuma kirma yadi de ne SSPDF de ne agwele tin pin Johnson luin ke de ne bishop tela jang kane di ala content chiro matinere kur me tin nyoka nuari chikan we misha do cha report bawlar no kane ka gwine no nyini ken ke jichen bor ke kujamo antame chine kur mo chine kungok bine kunyin ke kume SSPDF re wich ka so Sudan ngai kon diala no Dr. Machar chaje yen ka yan ka je ka kwi jechen bor lat ka je no jen kane jechen bor jel ka kel antama shi SPLMIO chikan kor chikan ngo ka jena dana gor no de jen ling ka jen gwas me ka kwi dien so bi anga je no antama bu korbe de tin ana gwada che to ka je chika kore pane che to ka shanka jendang raw widaraw shala do shikan de ni kirma yadi chikan ka joj report pane chikan no washi
kuma South Sudan cha chu long kane de cha nak kana me chungwan de cha kan ka ke cha kep ka en mandan en jak kuma South Sudan ko be chu awaken ma ken kuma SPLA IO re duaran chalke panyum kajen Equatorian Winemi ka kajo keji waka ye jene kwa report kwa le topan kuma SPLA mayun wo de ne dialanten Winemi de Rodian watch so no mo jen chikane chulara no shine war shine declare tama ko bene kuta kor ke kuma kirma yadit charaja mo chaje kwen en wude shalke me Gabriel Lam Ramadan la spokesperson ka kuma SPLA mayo me bokon gwasa me ke kwije jenbor lere banlinga kwije jenbor ken yam biya jeje bor biya ngaje no si jen cha kor mo bumne jen ka kor dial cha jawono no be jater jechen bor murai kon ke kwije jenbor jejen bor sha bomo long tela kor mishene nyan cha ma ngai kono ci kon me cha lan me dan chana jenen me chiken kume kirma yadi chiken di nika chiken ka jojrar re wich ka wi yara diu ka ngod ba shuman tam bakor jaten chana bom dien chana jenen shwin mon tama shanga jagwanu en jechen bor ken wer wai ami anu chiken la tero te kuma mugor kene waken a survival ke gor kana do be ke mana ken be ken ka ganga je ke regime ke kume mako targenen ware so kujamo cha jejen bor cha ja plot ke chiloinen to wan chetet ke je kamandana lede ka ko ne ka ko ka defan ke chunga kel ka dore wa gwad dan te ke tina dorien ke kujamo a dorien cha ga de bunjure duaren cha ro jamo cha ja kwen men chuin mon ja ko ntama banaro ke kwi jechen bor ken war wai ami wa ken bom bum ke wa ka jegre duaren ke kuje mo ngai ken dub dial dor dialan content en wename kan wi ken dial content en waraten ke wi nware tin jeje borten wa ken war fain ken wa ngai ken turtur ne ken ke ne ken so ko kuje mo tel ramade ka yong so jen malakan kume kirma yadi lakana ajoy ke jamo ka bakane cha ka joj ko ne tin yen ke kum Uganda yen ken ka dor ton wan ka ken ngut ke cha ka dak la le ken rodien jok kan ka mo joja ba ka joj wujdo dien bala ken te weden dor ken continent tekaten ala wi mondien mun kwal chol rol nat cha ji jambor cha ji ken ken resistant civilian magang na dor ken te gang na gat ken ko kuje mo te ken ka chon ko bi ka den gang ko do bdan chalat ke je mugo kon ben ko jejen bor ngume chalat jeje bor che te ngwan che ka shif an jejen bor che nuare che ka gang ka ne di shal ka to en go ber jejen bor che nuare che ka gang ka ne di shal ka to en go murle jejen bor che nuare che ka gang ka ne di shal ka to etat jejen bor che nuare che ka gang ke ne di shal ka mo dinka kija en kore jaka me lat ke jen wo dera la koren jak ki kore tergament tam da la kore jak ko shikan jor dialen kontin lukan war sigurin kumat gwaskel manyo da gwano talla palika wa wani am men mi shi malche benbo ken jor diala to bu gorudin yi watch gwanten kontin tie kan ware ko melet ken tam walet ken campaign mu gor kono bu kan ware bu ken ka bat sigurin mat ke jang te chin ware kon nak koron kina dangraw du wal jok bena koron kina dangraw du wal badak shu mena tam koron kin dangraw jen dangraw de diech jen menen jen men tam chika bena ka nasir wakan gor ken wakan ka pangak na mo melat ke kene dialtin tin la jitan ware so kuje mo awan ware bum kan long reg dien kel karwade reg dien tel matka jandana daka jechen bor mete ka mat awade kan so Sudan de kan roach mete kan ka mat ka kwarken kane ken diala continental wa de kan so Sudan de kan roach kade ne dial de shen kamal ka ta gwa dana chanen kaka ko ken chiken ya de bang shika kore me mtuoka tama wa kuma kirma yadi ta jen jeno naka juba gwada dana che di latin wa kan jeno wakan doron kontinten ware teketen so na mo amicha gujeno she chuong so kirma yadi ta wajen lerne campaign ko mu kwingwin wo ben jen be sho pass ko jen dwale long ko don gujeno be tekan war mi be pat mi che kwer mi che kwingwin mi che ben ko kujamo ken nyam balat barol baja kondak che kama tuokan tama daga ji kotere akarodian ji kotere tiken gado dangro to
te powerful te bom azande tegatin te belende tegatin azande ni Canadian content te kel ke kum kirme yadit nyok belende ne Canadian content kwala la je ko shunga kel ke Dr. Riek Machar ke spele mayo kariudien boka civilian so kuje mola ne ti la ken campaign kan jang ka jor kon charmat ke la belende ne bikana wonanga kuje mi shit ke malat ke mentama ka panal tet ken jang te chodien mat kuje mi ke endor shale belende ken jang churin mat ku ken doren chale azande ken jang churin mat ku ken belende ne ku ken kala nakshir kam le ror man tama ka panal kam tet ken jang ku ken wara ku ken la gorono be ken kanak wan me jen dan let kira ko mu kuin kwar woben be chu pas be chu ngurwe ka woni amre kwara ka jen ba she jaram dan bila kwarbo be kwar mo be to be kambol mel garanda nen gwike man la men gwike nen wo bila kwar ke by president pay kwanya jen wajen gwan marka de bo chawra mo chaje kwen na me jen dana goren wo de tiam kon men jak mo bana ngach alaji unimis UN and tama chike jen chikorien wochre wich ka so Sudan so ka kuje mo biya ngajene men wo mila rode UN chike jen ateram chikana laler de ni ken jen ke re wich ka juba ka dobo dana chalat ke jen kwai kama dana le rode bat chike ne ken diali kan ka cholo be ke jen an biya te mal ban nyo je ka le rode en chuje peru jeno be subscribe ka bi notification bell bi je twany bye bye